Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite još jednu emisiju u produkciji TV Podrum. Tema večerašnjeg razgovora bit će Jasenovački logor, jedan od najozloglašenijih logora u novijoj istoriji. Naši gosti su Miroslav Damjanović, direktor izdavačke kuće Dobroveče, NNK, koja je izdala, između ostalih, u Jasenovačkom logoru knjigu Nikole Nikolića i slobodni novinar Dario Mirović, koji se već dugi niz godina bavi istraživanjem o stradanju srpskog naroda. Dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došli. Bolje vas našli. Evo da krenemo za večeras. Pre svega, recite nam ko je bio Nikola Nikolić i koliko možemo verovati njegovoj knjizi? Prvo bih hteo da se zahvalim televiziji Podrum što nas je pozvala na ovaj dan. Danas je 23. april, znači 23. aprila 1945. je izvršen proboj i oslobođen je logor Stara Gradiška koji je deo kompleksa logora Jasenovac. 22. aprila 1945. je oslobođen logor C u Jasenovcu, a 23. april je veliki dan, tragičan dan i za Radio televiziju Srbije, jer je bombardovano televizija Srbije, 16 zaposlenih je poginulo, tako da ovom prilikom izražavamo pomen na ovaj praktično i tužni dan svima i slava im. Što se tiče knjige koja je povod večerašnjeg razgovora, znači Jasenovački logor doktora Nikola Nikolića, Doktor Nikola Nikolić je jedan lekar, hrvatski lekar, koji je bio zatočenik tog logora i napisao je ovo delo, znači dokument, svedočanstvo i jednu vrstu dnevnika o tom logoru, stravičnom logoru. Znači Jasenovac je bio najveće stratište Južnog Balkana za sistematsko eliminisanje Srba, Jevreja i Roma. U logoru Jasenovac, znači zvanično ukrštujući podatke Nemačke, naše podatke, stradalo je 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja. Znači, ponovit ćemo, to se valja zapamtiti, znači, stradalo je 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja je stradalo u logoru Jasenovac od avgusta 1941. do znači tog proboja logoraša 22. aprila 1945. godine, kada su sami logoraši praktično izvršili probor, kad su vidjeli da se to eliminiše. To dakle navodi Nikola Nikolić u svojoj knjizi. Da, tako je to Nikola Nikolić, znači on je autentični svedok, knjiga je i dnevnik njegov, on je proveo tamo više od godinu dana i obeleži, znači, sva događanja, masovne zločine i kako je organizovan logor, od čega je sastavljen. Znači, to je kompleks logora Jasenovac, to nije samo jedan objekat, znači, kompleks logora Jasenovac se proteže od zapada Krapje i Bročice, to su mesta gde se rečice Struga i Lonja i reka Una ulivaju u Savu. Znači, prilično jedno močvarno područje, to je taj zapadni deo i tu je počela ta gradnja već 23. augusta, krajem augusta 1941. Međutim, ona je trajala do decembra i ustaška hrvatska vojska je tad videla da je to prilično problematično, jer reke su plavile, već je dolazila zima i reka Sava, reka Una i te rečice Struga i Lonja su plavile celo to područje i onda su se povukli zapadnije i tada je formiran taj čuveni kod Ciglane logor C, zbog Ciglane se zvao, to je treći deo, četvrti deo je Kožara, koja je deo Jasenovca i peti deo je već taj čuveni logor Stara Gradiška, koja je nekada bila zatvor, a kasnije su to hrvatski ustaše napravili logor, znači tu postoji 5 celina. Svih tih 5 celina zauzima, da. Izvinite, samo da napomenemo, to je bio logor za decu, je li tako? Stara Gradiška jeste, vi ste potpuno u pravu, Stara Gradiška je bio uglavnom logor za žene i decu, tu su dovodili žene i decu, potpuno ste u pravu, uglavnom. Međutim, bilo je i u Jasenovcu 1000 dece, ali ovo je bio određen, Stara Gradiška je bio određen za, nažalost, eliminaciju dece. Celo to područje oko 200 kvadratnih kilometara zauzima, znači od Krapja i Bročica, Jasenovac kao srpsko mesto i južno od Jasenovca i ovamo do Stare Gradiške, znači sever, jug, zapad, istok,
oko 200 kvadratnih kilometara, računajući i Gradinu koja je preko puta Save, gde su, znači, prevozili zatočenike skelom, obično oko 200 zatočenika je bilo na skeli, i prevozili su Gradina, Gradina je šuma. I onda su tu zatočenici nisu ni znali da idu na likvidaciju, to je najveći problem bio. Dovezu ih do šume, oni su mislili da idu na rad negde ili tako, da ih prebacuju u Nemačku, tako su im govorili, i onda su tamo u šumi likvidirali grupu po grupu i, nažalost, to je evidentirano. Miroslave, recite nam ukratko istorijat ove knjige i kako ste došli u priliku da je publicirate, obzirom da je napisana još 48. godine, ako se ne varam. Istina, knjiga je napisana 48. Do knjige sam došao zahvaljujući Dariju Miroviću. On je 2014. godine obilazio izdavače i nudio knjigu koja će biti reprint izdanje 48. godine. Međutim, manje više svi ti izdavači koji su bili ponuđeni tražili su izgovor i odbijali su da ne objave knjigu. Jednog dana Darija dođe u moju kancelariju, kaže imam jednu dobru knjigu, želiš da je objaviš, daj da pogledamo. Pogledao sam knjigu, pročitao je i onda sam je odlučio da je objavim uz saglasnost Darija. Ovu knjigu sam čitao 3 mjeseca, ne zbog dužine i količine ili kojim slučajem moje sporo čitanja, već zbog toga što je takva sadržina da možda pročitaš jedan dio knjige, pa onda da se odmoriš od mučnih scena koje su opisane u toj knjizi. Kad sam odlučio i krenuo u realizaciju tog projekta, ne znajući za nas dvojicu, doktorka Vinaver, Nadežda Vinaver i moj drugar Srđan Stanišić već su uveliko spremali da objave tu knjigu. Šta ih je omelo da ne objave, ne znam, ali smo se na kraju mi sporazumili da moja izdavačka kuća, Konrad Srđana Stanišića i Žagor Mirjane Litčin da objavimo. I tu smo podijelili svak svoju ulogu. Na kraju sva ta kola slomila na mene i ja sam to objavio. Pored te knjige originalne, koja je original, ova knjiga sadrži i pogovor Nadežde Vinaver, koji broji oko 100 stranica, u kome ona objašnjava uloga komunističke partije i uloga komunista u samom formiranju Jasenovačkog logora i zašto nije oslobođen Jasenovački logor i koja je uloga komunističke partije. Da napomenem, april je koban mjesec za srpski narod. Ako gledamo hronološki, 6. april bombardovanje Beograda i objava rata. 10. aprila je formirana NDH. Idemo sljedeći, 22. aprila proboj Jasenovačkog logora, uništenje logora, prije toga i upravo je Dario napomenuo oslobođenje Gradište, a i bombardovanje samog zgrade RTS-a i veliki broj novinara koji su poginuli. To se desilo na današnji dan? Upravo na današnji dan. Tako da je april na neki način za srpski narod preko kobana i simbolično i kad kažeš april, odmah me asocira na NDH, na Jasenovac, na bombardovanje, tako hvala vam što ste nas pozvali baš u ovom mjesecu da pričamo o svemu ovome. Da, izgleda da je pravi trenutak. Pa, spomenuli smo da je godišnjica oslobođenja proboja iz Stare Gradiške i jučerašnji datum proboja logora Jasenovac. Pa sad bi se vratio na početak same priče. Kako je nastao, kako je započet ustaški pokret? Prije no što
tog da krenemo, da mi objasnimo otkud narod, srpski narod u sjevernoj Dalmaciji, u Krajini, Liki, Kordunu. Još prije turskog osvajanja i dolazka Turaka na Balkan, Srbi su živjeli u tim krajima, a ne u tom broju koje je kasnije naseljeno. Moramo da znamo da je Otomanska imperija krenula prema zapadu, čak je došla do Beča. I Austro-Ugarska, odnosno Austrija kao carevina, tražila je načina kako da spriječi prodore Turaka prema zapadu. I našli su padom srpske države i kosovskog boja, Austro-Ugarska je naseljavala srpski živalj na tim rubnim područjima prema Turskoj imperiji, Turskoj imperiji, i na taj način osiguravala svoje granice. Istina da srpski narod je dobijao izvjesne privilegije od strane Beča i carske Austrije i to je, taj narod je uživao te privilegije, to ne male, no baš velike privilegije, imali su izvjesnu samostalnost i nezavisnost, ali 1912. godine, kad je Turska protjerana sa Balkana, kad je došlo do momenta kad je taj narod srpski postao višak, teret za Austriju, teret za Italiju, teret za Vatikan. Sad, zašto su oni postali teret? Iz jednog prostog razloga i po svom karakteru i po svom ophođenju ili prema životu, a i pored toga, iznad svega toga su pravoslavci. Oni su bili smetnja katolicima da napreduju prema istoku i osvajanju Moskve i odnosno Rusije, a u jednoj Austriji su smetnja bili da nadiranju prema jugoistoku i prema Carigradu, odnosno Istanbulu. I onda je od 1912. godine rapidno se pogoršava položaj srpskog življa na tim područjima Krajine, Like, Korduna, sjeverne Dalmacije i nastaje opšti pokolj srpskog življa u Prvom svjetskom ratu. Znamo mi dobro da je austrijski vojnik u Mačvi i Sremu napravio velike zločine. Nema tog voćnjaka da nije o svakom drvetu vislo tijelo neke babe, nekog djeda, nekog djeteta. Iz osvete, zbog navodno Vidovdana i Gavrila Principa, njegovo ubistvo cara Josipa. I kad se formirala država Srba, Hrvata i Slovenaca, tada se hrvatski živalj, odnosno političari, bune protiv kraljevine i kreće formiranje ustaškog pokreta. A istorija samog ustaškog pokreta, to Dario je malo proučio bolje od mene, pa nek izvoli, nek nastavi da kaže nešto o istorijatu i načinu formiranja ustaškog pokreta i formiranja NDH. Izvolite, Dario, sada vi. Ustaški pokret je formiran 1929. godine u Sofiji. Ante Pavelić je bio inicijator tog skupa. To je, znači, teroristička organizacija sa terorističkim ciljevima da se uništi Kraljevina Jugoslavija, da se formira nezavisna država Hrvatska. Znači, klasična teroristička organizacija, kao sada što su teroristički. Znači, nasilje, bombe, noževi, eksplozije, atentati, ubistva. 1929. znači u Sofiji je nastao taj pokret. Šta su oni radili? Znači odmah posle toga su formirali grupu tih prvih ustaša u
Kraljevini Jugoslaviji, da obilaze terene Bosne i Hrvatske, kraške terene gde se nalaze jame, duboke jame, i da mere koliko mogu da prime kapacitet žrtava budućih. I oni su to i radili. Znači, verovali ne, znači 31. 2. 3. godine su ti dobrovoljci, te prve ustaše, merile specijalnim konopcima dubinu jama, kraški, koliko može tu tela da stane i izveštavali centralu. Te akcije tih prvih ustaša nisu ostale neprimećene kraljevskoj policiji i ona je uspešno reagovala i hvatala ih je na licu mesta i ispitivala zašto to rade, zašto mere dubinu jame i slično. Njihov odgovor je bio da su oni pastiri, da čuvaju ovce i koze i da jednostavno obeleže te jame, da tu ne bi naišla stoka koju oni čuvaju i tako. Međutim, pravi razlog je bio znači oni su to već takvu akciju imali pedantnu za buduće žrtve. Prva velika akcija ustaška je bilo napad na policijsku stanicu na Velebitu, to je taj čuveni Velebitski proces 1932. godine. Opet je kraljeva policija Kraljevine Jugoslavije bila efikasna i oni su se razbežali, ustaše su razbežali, jedan deo otišao u Italiju, jedan je pobegao na sever. Sledeća velika akcija je njihova, znači 33. godine, kralj Aleksandar je išao u Zagreb, posete u Zagrebu. Uspešna je bila poseta, međutim tu je bio pripreman atentat, to se malo zna u istoriji o tome. Jedan je poginuo prilikom pokušaja atentata policajac Kraljevine, na sreću atentat nije uspeo 33. Međutim dolazi 34. godina, kao što znamo Marsej, kralj Aleksandar odlazi tamo i taj ustaški pokret i ustaška organizacija uspeva i eliminiše, nažalost, kralja Aleksandra Karađorđevića. To su, znači, prvih 4-5 godina njihovih, 29. su osnovani, već 34. oni ubijaju kralja. 41. dolazi 41. nedelja, 6. april, znači mi ovde smo u Beogradu, bombardovan je Beograd, kao što znamo, to je bila nedelja, već u četvrtak je formirana nezavisna država Hrvatska. Znači, samo 4 dana je njima trebalo. Slavko Paternik je preko radio Zagreba, ili kako oni kažu krugovalna postaja, objavio da se formira nova nezavisna država Hrvatska, odakle, dokle se prostire, ogromna teritorija i Bosne i Hrvatske i delovi Srbije i Crne Gore. I rekao je da nova pravila dolaze, da stiče novi zakoni i to je nažalost i stiglo, znači od 10. aprila. Ante Pavelić nije bio tada u Zagrebu kad je Slavko Kvaternik objavio, on je došao 7 dana kasnije i onda doneseni su ti čuveni zakoni i već se formiraju krajem aprila meseca prvi logor koji je formiran u Hrvatskoj bio logor Danica. Već posle toga vide onaj veći kompleks logora, to je Gospić, u Lici, mesto Gospić, to je bio zatvor, znači dovode se Srbi i Jevreji iz celog područja Bosne i Hrvatske dolaze u Gospić, iz Gospića idu gore na Jadovno, čuveno mesto Jadovno i čuvena Šaranova jama, i onda se dole imamo logor Pag, gde su Pag, Slano i Metajna mesto. Znači, čita taj kompleks Gospić, Jadovno, Ostrvo, Pag, sa mestima Slano i Metajna, to je taj prvi kompleks logora koji je bio aktivan od, znači, možemo reći početak maja do kraja avgusta. Zašto do kraja avgusta? Zato što je Italija posle uzela taj severni deo Dalmacije, uzela je Pag pod svoje okrilje i logor je morao da prestane da radi da bude aktivan i zatvaranjem logora Gospić, Jadovno, Ostrvo, Pag je uzrok i povod da se formira logor Jasenovac, znači mesto, to je srpsko mesto Jasenovac i onda ovo što smo rekli Krapje i Bročice na zapadu i ovamo do Stare Gradiške na istoku i preko puta reke Save Gradina, šuma Gradina i to je sve oko 200 kvadratnih kilometara. Pa to sam htio da vas pitam, recite nam malo o topografiji terena logora Jasenovac, zašto je koncipiran tako kako je koncipiran?
Hvala vam na tom pitanju, to je izuzetno pitanje. Znači, na određivanju mesta logora, posle, znači, zatvaranja logora, kao što smo rekli, Gospić, Jadovno, Ostrvo Pag i mesta na Ostrvo Pagu, to su Slano i Metajna, gde je oko 30.000 Srba i Jevreje nastradalo u tom kompleksu za 3 meseca, znači od maja do avgusta. Odlučivalo se gde će i šta će i direktno su tu većali Ante Pavelić, saradnja sa Luburićem, nemački specijalisti i italijanski specijalisti. I bilo je, znači, detaljna analiza na celoj toj teritoriji gde. I oni su se odlučili za tu teritoriju, znači, ušće reke Une, koja je divna reka, mislim, ovde, ja sam imao prilike da je vidim, to je zelena, onako bistra reka, ko mlađa generacija verovatno i ne zna kako izgleda reka Una, ušće u reku Savu, a to su i male 2 rečice, Lonja i Struga, isto lepe reke, ali onako manje, i celo to područje zbog tolike količine vode močvarno, pogotovo kad krenu ovo sa zime i sa proleća, kad krenu kiše i nanosi, onda se to poplavi. I nije pristupačno. Znači, to je taj zapad. Kad se pomerimo malo na istok, stižemo do malog industrijskog dela, gde je to mesto srpsko, čuveno srpsko mesto Jasenovac, ali to je bila kožara, bila je ciglana, bila je lančara. Znači, bile su već fabrike koje su aktivno radile, proizvodile ciglu, lance, metalne proizvode, i dosta je bilo izolovano sve to područje. I onda na osnovu te detaljne analize tih stručnjaka, znači i stranih i ustaša samih, su odlučili da ceo taj kompleks, da je kao nepristupačan, teško za napasti, a lako za braniti. Znači, zbog velike količine vode, reka koje uokviruju to područje i, znači, dovoljno je, nije potrebno mnogo jedinica to da brani, a to su inače bile stacionirane u Jasenovcu i nemačke jedinice, ne samo ustaške, bilo je domobrana i bilo je ustaša. Pa naveli ste cifre prilično velike o ubijenim, odnosno žrtvama logora Jasenovac, pa sad me zanima na koje sve načine su ubijani ljudi, koliko ih je bilo i koji su najupečatljiviji? Pa u početku ubijani su vatrenim oružjem. Međutim, sugerisano je da vatrenim oružjem kad ubiješ, čuje se. To je podstrek samog naroda koji čeka u redu smrti da se pobuni. I onda je sugerisano da se to tiho, nečujno krene likvidacije. Najčešće su bili to primjer nožem, pa su projektovali i uradili jedan specijalan nož za što bolje ubijanje i klanje ljudi, takozvani srbosjek. Primjer srbosjeka, koliko imam informaciju da postoji u muzeju Pravoslavne crkve, ovdje u Beogradu, a 90. godina odnekuda se pojavio jedan primjerak srbosjeka i taj nuđeno je da se otkupi, država nije imala sluha da otkupi taj jedan primjerak te alatke, pa se našao neki Rus i otkupi i odnio za 3000 evra u Rusiji. To je jedan autentičan dokaz o načinu kako je uništavana živa sila. Postojalo je i takmičenje klanja tih nesretnika u Jasenovcu. 3 pijana ustaša ili domorobojnika posvađaju se oko toga ko bolje kolje i opklade se da jedne nedelje organizuju takmičenje i to neslavnu titulu je ponio Pero Brzica iz Gruda, koji je, bar tako tvrde, 1360 ljudi je zaklao od 6 ujutru do 10 uveče. Ova druga dvojica takmičara isto tako nisu bili lijeni, pa su i oni nekih 50-ak manje, a ovaj posljednji oko 1100. Znači, za jedan dan od trojice koljača ustaša
u Poklanu je negdje preko 3000 ljudi. To je stravičan podatak. Ima još primjera, na primjer, morat ću da preknem, samo ovo me interesuje. Spomenuli ste da je Pero Brzica pobedio u tom takmičenju, a da li bi pobedio da su okolnosti bile malo drugačije? Sad tu imamo onu priču o starcu koji je... Otpor... koji se suprotstavio Žiletu Friganoviću, odnosno Ante Friganoviću. Ali to su ljudi koji su bili iznemogli, stajali su u red danima, izgladnjeli radom, tu su i djeca, tu su i žene. A sam poriv za opstanak, sve u nada da mene neće, nepružanje otpora. Uostalom, to je pravoslavni narod gdje oni vjeruju svom komši, svom kumu, svom bratu. Mnogi su tu i koljači bili u rodbinskoj vezi sa žrtvama. Tako da nije postojalo otpora, ali između ostalog, svi ti ljudi su vezani žicom i ruke i noge. Nemaju kud. Oni su pripremljeni za klanje. Zbog tog takmičenja. I taj način, sljedeći način je bacanje tih žrtava u peći ciglane. To je jedan nečujen način ubijanja ljudi. Odvajali su grupice po 10-15 ljudi i tako da prvo ona grupa koja je dolazila do usta te peći nije mogla nikakav dati znak onoj grupi iza šta ih čeka. Niti su ovi iza mogli da vide šta ih čeka. I živi su bacani u te čeljusti peći. To su te pećilijeve peći poznate, da. Da. I moramo napomenuti, čitav taj kompleks u Jasenovcu, u stvari to je bilo veliko imanje jednog srpskog seljaka, industrijalca. To je plijenjeno. Ima momenata nečojstva ustaša da je jedan koljač šeta ulicama Splita sa ogrlicom od dječjih prstiju. Jedan veliki ustaški, da li je bio Ljubo Miloš, on u svom uredu, odnosno u svojoj kancelariji drži činiju sa 2 do 3 kila ljudskih očiju. Ta pihtijasta masa u toj činiji njemu je ukras njegove kancelarije. Kud ide taj bezočni, izvitopereni ljudski um? Da može zaklat, ubiti, uništiti svog dojučerašnjeg kuma, komšiju, ponositi se s tim što sve to radi. Ja postavljam pitanje, otkud taj generator mržnje prema pravoslavlju i prema srpskom narodu? Ja mislim da čitav taj sistem je uređen sa nekog višeg nivoa. Mislim da to potiče iz Vatikana. Zbog toga što su Srbi bili kočnica nadiranja Vatikana prema istoku. Ta mržnja se baš proizvodi kroz to ubijanje i uništavanje srpskog življa. Takvi, da ne pominjemo Malje, Sjekira, iscrpljivanje naroda tih ljudi, nedavanje hranom, ubacivanjem tifusa, ubacivanjem vaši, nehigijenskih uslovima u kome su ljudi živjeli. Sve to od načina ubijanja i uništavanja srpske življa u Jasenovcu koji je došao. Sam Nikolić u ovoj knjizi pominje, ja mislim, 49 načina kako uništiti živu silu. Nije to stihija. To je industrija smrti. Pa su sprovodili vatikansku varijantu 30% pokrstiti, 30% protjerati i 30% pobiti. Međutim, ja mislim, ova treća stavka je mnogo izraženije, da nije samo 30, no i više pobijeno. I ta priča
Od 1941. do 1945. nastavila se i 1991. 1992. Da. Taj Srbin nije poželjan na tom području. I sadašnje vlasti je milije da je to područje prazno, da nema ljudskog uveta, no da su tamo živjeli Srbi. I to i sad. Mislim da sad taj problem i Hrvatska uočava i kako će to riješiti, to je najmanji problem, ali mislim našem narodu povratka teško. Pa da, evo, konkretno Plenković je prilikom odavanja počasti, uslovno rečeno, žrtvama Jasenovca Srba, ja mislim, stavio na 3. mesto nakon Jevreja i Židova, kako kaže, odnosno od Roma i Jevreja. Pa, ovih dana je aktuelna izložba, odnosno performans, zvučni performans vezan za logor Jasenovac. Pa, da li nam možete reći nešto o tome i kako je, da li je verodostojan pre svega i kako je izgledalo iz prvog lica boraviti u logoru Jasenovac? Kako je izgledalo iz prvog lica, evo reću vam, znači čitajući knjigu doktora Nikola Nikolića, čitalac može da stekne strašan, strahovit jedan doživljaj, autentičan, kako to izgleda, znači boraviti, kako izgleda jedan dan. Znači kada dan počne, Ustaše su imale taj, tako su zvali, nastup. Svako jutro je bio nastup gde stanu zatočenici u jednu vrstu, jedan red i onda biraju. Komandir ustaški bira i kaže ti ideš na likvidaciju, ti izabere njih 20-ak, znači od njih recimo 100-ak, svako jutro se izabere njih 20, onako nasumične, znači oni su tako stajali svako jutro da li će preživeti. Znači stoji, gleda i on samo bira, kaže ideš ti, ideš ti, ideš ti. I toga, to sam čitao u svedočanstvima, toga su se najviše plašili, pitali su se na osnovu čega on to bira, kako, šta, međutim to je sve bilo nasumično i tako je to išlo. Likvidacije su obavljane najčešće na Graniku, a Granik je mesto na reci Savi gde su dolazili brodovi ranije i stovarali robu. Znači, pošto brodovi tada nisu dolazili, oni su to mesto adaptirali i tu se obavljalo klanje, dovede se zatočenik, to je direktno, znači, nad rekom Savom, zakolje se i baci se u Savu. Veliki deo tih leševa su dolazili ovde i do Beograda, tu imamo svedočanstva, da su stizali do Save i išli čak i do Dunava. Kako je izgledao dan? Dan je bio, znači, logor Jasenovac je zvanično bio radni logor. To ovi koji ga brane danas i zastupaju da je to bio radni logor, znači on jeste bio zvanično radni logor i zatočenici su išli prvo, što smo rekli, na reku Savu, Unu, Krapije, Bročice i gradili su nekakve nasipe i prve barake. Međutim, pošto su bili gladni, bosi, hrana neredovna, voda, nisu imali vodu, pili su vodu iz nekih bara, znači već su krenule infekcije i ako se umori tokom rada ili nešto i čovjek se čučne, sedne, legne, odmah dolazio stražar i likvidacija je sledila. Znači, odu na rad njih 100, vrati se njih 40. I tako svakodnevno. To je bila ta vrsta iscrpljivanja teškim radom, slaba ishrana, gotovo nikakva, to su bila neke, oni navode, recimo, 2 zrna pasulja tokom dana ili graška ili tako nešto slično. Voda, kao što smo rekli, bara, spavanje na otvorenom ili ko ima sreće da budu barake. Logor je mogao da primi zvanično 4000 logoraša, to je bio njegov maksimum, sve ostalo išlo na likvidaciju. Druga vrsta likvidacije je bila, ta skelom je išla preko reke Save u Gradinu. To je isto zanimljivo da zatočenici nisu znali da idu na likvidaciju, znači oni su dolazili, bili neko vreme u logoru Jasenovac, postave ih u skelu, 2 ili 3 ustaša vode 200 zatočenika. Znači oni su mogli da ih savladaju, da su znali da idu na likvidaciju, prevezu ih skelom do Gradine, to je već, znači, ulazimo u Bosnu,
to je šumovito, to je šuma, šumovito područje i onda to jednoj grupi kažu vi sačekajte tu i povedu recimo grupu od 20, 30, 50 začlenika na područje u šumi gde su već iskopane jame za njih praktično. I onda tu ide klanje, tu i čekaju 10-15 ustaša, polugolih onako, što se vidi i na snimcima, i onda tu ide likvidacija, a ovi koji čekaju, oni ne znaju, oni kažu, misle, kaže, oni idu na put, da li idu u Nemačku, pošto je to bio izgovor, kaže, idemo u Nemačku na rad ili tako nešto, idu kamionima da ih prebacuju. Jednom prilikom doktor Nikola Nikolić navodi, posle Kozaračke odiseje i tog ustaško-nemačkog napada na Kozaru, jul 1942. godine, kada je stradalo preko 40.000 Srba i dece i žena, jedan deo je došao u Jasenovac sa Kozare. Oni su gledali zatočenici to i kažu nisu mogli da vide kraj u koloni, kaže šta je ovo, kaže kolika kolona nema kraja. Po 4-5 njih, znači u vrsti, kolona nema kraja. I kaže, jedan zatočenik, kako su oni dolazili, jedan zatočenik koji je bio u Jasenovcu u logoru i im je pokazao onaj karakterističan potez prstom preko vrata, kao u stilu zakleće vas ovde. I ovaj gledaju onako s nevericom, a kao ne, kaže mi idemo tu nešto, radni logor. I ovaj opet mu ponovi i uradi onaj pokret prstom preko vrata i kaže ne, idete na klanje. I onda su ih ti zatočenici krenuli već opet taj put, došli do skele i on kaže svojima, pa kaže, pa nas vode na klanje, ovo ono, i tu počinje komešanje i dolazi do borbe, oni pružaju otpor, savladaju jednog, ubiju jednog, ustašu dvoje, međutim dođu drugi, ali je krenula borba, znači nije bilo kao do tada, znači nesmetano da ih vode, što znači da je ipak moglo nešto se uradi. Malo pre ste spomenuli, kad pričamo o načinima likvidacije, to su te Pičilijeve peći. Tu je bila, znači, ciglana, gde se pekla cigla, normalno, i imate peći za više stotina stepeni. I onda su jednom odlučili, po ugledu na Nemce, da tu spaljuju žrtve. Međutim, šta su radili? Oni su prvo klali, ubijali, pa su tu ubacivali u peći. I onda su rekli, kaže, pa mi ovo 2 puta ubijamo, kaže njih. Prvo ih, kaže, zakoljemo, pa ih stavljamo u peći, pa kaže, nije to baš puno isplativo šta da radimo. I to je trajalo neko vreme i onda su odustali, znači tu su dovodili žene i decu i više hiljada je tu nastradalo. Sam boravak je bio jeziv, znači sama šetnja ili sretanje sa nekim od ustaša je značilo praktično kraj života, jer oni mogu da kaže šta stojiš, šta gledaš, kako ideš tako, gde su ti cipele, šta je ovo, je bilo ko šta da odgovori, to je odmah sledila likvidacija. Tako da je sve to bilo jezivo je bilo šta ih čeka sutra dan, znači ako je on preživao jedan dan, on ne zna šta, počinje opet nastup, počinje to i tako da doktor Nikolić navodi da su mnogi, tu su pojavile se te bolesti, psihičke bolesti, hororoze, on kaže jasenovačke hororoze, a i želja za samoubistvima, veliki broj samoubistva se tu desio i ostalih nesreća. A što se tiče izložbe koju ste vi pomenuli, to je Jasenovac, logor smrti zemlja živih koji se održava, znači, u galeriji Progres u Knez Mihajlovoj. Izuzetno je upućen direktor Damjanović, pa bi ja uputio njega da vam on kaže par reči, on zna i organizatora i celu priču oko izložbe. Ovo jeste specifičan način naracije o Jasenovcu. Ulaz, to je više zvučno, zadovoljiti čulo sluha. Obilazak 9 tački. I svaka tačka je za sebe priča. Obilaziš, a voditelj te upućuje na šta treba obratiti pažnju, šta treba saslušati. I to je jedan novi način saopštavanje stvarnosti koja se desila u Jasenovcu. I ja bih od srca preporučio svima kome je teško gledat slike, može da sasluša, mnogo je to ublaženije, ali edukativno da onaj koji ne zna ništa o Jasenovcu, a nije ni čudo,
sa ovom izložbom može da sazna. A da i o Jasenovcu ne znamo skoro ništa. Ajmo, vratimo se, koja enciklopedija svijeta, odnosno enciklopedija u SFRJ, ni jedna enciklopedija ne sadrži pojam Jasenovca. Znači, tendenciozno je zataškavan taj pojam i šta se dešavalo u Jasenovcu. Doktor Nikolija Nikolić nije samo, iako mi insistiramo na ovoj glavnoj knjizi Jasenovački logor, on je napisao još 2 knjige, i to Belu maramicu, Spašavanje kozaračke djece. On je u ovoj knjizi opisao sudbina 5 djece. O svakoj tom djetetu bi se mogao snimiti film kao dar. I koja je to instinkt za samospašenje? Pa dijete od 5 godina vidi spašenje svoje da glumi da je nijem. I to uspješno odoljeva preko 6 mjeseci. A najbolje možemo, nekoliko rečenica ću pročitati, šta je doktor Nikola Nikolić navelo da napiše Belu maramicu i Spašavanje kozaračke djece. On kaže sljedeće: prođoše tolike godine o stradanju srpske nejači, izrodiše se nova pokoljenja, a da ta stratišta su još zarasla u korov i zapuštena. Te žrtve još krvare. S obzirom da mnogi grobovi nisu obilježeni, niti su opojani kako dolikuje jednom hrišćaninu. I on kaže, konstatuje da su ta djeca na pogrešno mjesto, u pogrešno vrijeme se rodiše u naručju komšije krvoloka. Da. On između ostalog navodi da je preko 22.500 kozaračke djece stradalo, bilo dovedeno sa Kozare u Jasenovac. Dijana Budisavljević je uspjela na ovaj ili na način spasila 12.000. Koliko je poklano, ali u čitavoj toj matematici postoji neka razlika oko 3.000 i nešto djece, ne zna se. Da su stradali, da su spašeni, da su pokršteni, šta je sa tom djecom, ne zna se. Dodatno ubijanje te djece je 1945. se desilo kad su tadašnja vlast, novo formirana vlast, upala u ured Budisavljevićke. Pokupila svu dokumentaciju. Tako da se rijetko koje dijete, malo koje, vratilo roditeljima. No su ostala u hraniteljskim tim porodicama i postali su Hrvati. I Ljubo Miloš kaže, ali će ovdje biti dosta dobrih janičara. Koja je ironija. Da. I najtipičniji primjer te djece spašene, koje su bila pokrštena, to je Božidarka Frajt Gumica, bivše jugoslovenske države. Ona je, kad je došla u taj dio, u to područje, prepoznala i sjetila se lipa i tog krajolika i onda se sjetila da ona potiče iz srpskih porodica. Treća knjiga njegova je U paklenom kotlu. On, Ustaši, nije dovoljno što će likvidirati žrtvu, fizički uništiti. On se poigrava kao zmija žabu, davi ljude u koloni smrti. To je slučaj iz Podravske Slatine, skupina Srba, srpskih ljudi, i oni ih podijele na nejač, ostarele i nemoćne ljude i oni koji su sposobni za rad. Ovoj grupi koji su navodno sposobni za rad govore da će ih deportovati za Njemačku. Ali ide sljedeća igra.
on najjačeg, najsposobnijeg, najumnijeg iz reda kaže, izvoli Mišljenoviću, iskupi sebe. Iz ovog reda koji nisu sposobni da žive, pokaži prstom dvojicu ili jednog koji će ti zamijeniti glavu. S obzirom da je teško uprijeti u nekog, u svog komšiju, u svog brata, prstom da mu zamijeni glavu. Ćuti. I to je igra danima. Njemu nije dovoljno što će ga uništiti i ubiti. Hoće da ga ponizi, da ga psihički ubije, pa tek onda da ga likvidira. Da bi se to prenijelo u sela, gradove gdje živi srpski narod, da im se kaže da njima nije mjesto tu gdje su i da im nema spasa. Tako da je doktor Nikolić iz 3 segmenta opisivao te nesretne događaje u Jasenovcu i u NDH-u. Dobro, znači to je iz ugla nekoga koji je bio zatočenik tamo, koji je sam Hrvat, koji je doktor pre svega medicine. A recite nam šta kaže izraelski istoričar Gideon Greif na ovu temu. Izraelski istoričar Gideon Greif inače je i blizak saradnik kuće NNK i direktor je u kontaktu s njim, kao i sa Srboljom Živanovićem, predsjednikom Međunarodne komisije za istinu o Jasenovcu. Gideon Greif se nedavno pojavio posle američkih napisa u Los Angeles Timesu i časopisu Variety, kada su kritikovali film Dara iz Jasenovca, i jedan i drugi list, navodeći da je to propaganda, srpska propaganda. Gideon Greif je seo i napisao tekst i odgovorio autentično da to nikako propaganda nije, da su to najveći zločini, bestijalni zločini, znači neviđeni zločini, gori nego u Auschwitzu. Gideon Greif ima 3 velike knjige, od toga je najznačajnija Jasenovac, Auschwitz, Balkana, znači jedna ogromna, može da se nađe u našim knjižarama, značajno delo, više stotina stranica, gde navodi preko 50 načina likvidacije koje su se dešavale i navodi normalno te brojke koje nisu upitne, to je znači preko 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja. Te brojke navodi prvi, recimo, je spomenuo Hermann Neubacher. Neubacher je bio predstavnik Hitlera u Beogradu za Balkan, sa sedištem u Beogradu, i takođe izdavačka kuća NNK je izdala knjigu Hermana Neubachera. On kad je došao u Beograd 1942. godine, već je bio protiv odmazdi nad srpskim narodom. Tad se već desila ta tragedija u Kragujevcu, 100 za jednoga, više hiljada Srba, đaka je nastradalo i on je pisao Hitleru da to ne valja, da ne sme da se radi tolika odmazda, da se čini, da to nije dobro, u smislu povećava se otpor, i bio je strašno protiv toga, protiv tih likvidacija. Znači, Hermann Neubacher iz Beograda piše Hitleru ta uputstva, tu dolazi do nekih razmena mišljenja, to ima u toj knjizi koju je NNK objavio. Sad šta se dešava? Hermann Neubacher, kao sedište mu je u Beogradu, pristižu mu izveštaji iz Zagreba o likvidaciji iz Jasenovca. I već krajem 1941. 1942. on spominje brojku 300-350.000 je likvidirano. Znači već 1942. on šalje izveštaj Hitleru i kaže 350.000 Srba, Jevreja i Roma je likvidirano u Jasenovcu. To je njegov izveštaj. Sledeći izveštaj je general Ernst Fick, nemački general, koji je izjavio da je preko 700.000, već tamo 1944. godine, preko 700.000 Srba likvidirano. Imamo izveštaje Lotora Rendulica, koji takođe navodi više stotina hiljada. To su nemački izvori. Ako hoćemo, imamo i hrvatske ustaške izvore, gde je Maks Luburić jednom prilikom 1943. na proslavi u samom Jasenovcu drži govor i kaže: mi smo ovde likvidirali više Srba nego Turci za svo vreme postojanja i opstanka na Balkanu. Znači, u pitanju je 500.000 ili više od 500.000, to je negde 43-44 godine. Znači, što se tiče tih brojki, tu Gideon Greif samo konstatuje, objašnjava
i šalje. Znači, njegovo mišljenje, mi smo imali priliku da vidimo u Izraelu, u Tel Avivu postoje emisija slična vašoj, koja neguje kulturu sećanja, samo što ide svake subote na nacionalnoj televiziji i gleda veliki broj gledalaca. Znači, svake subote ide sat vremena traje i bio je Gideon Grajf i baš je pričao o ovoj temi i analizirao je, voditelj ga je pitao zašto se toliko malo zna u svetu o ovome. On sam je rekao da ne zna, da je verovatno to potiskivano sa različitih strana, ali da se on trudi, da daje značajan doprinos, da to ne bude tako i evo, mi dajemo izdavačka kuća NNK sa ovom knjigom, sa ovim kompleksom knjiga, tu ima još dosta knjiga, ne samo ove 3, da je mali doprinos tome i vi nam pomažete da se to ne zaboravi i da ta kultura sećanja opstaje. Dario, recite nam, a kako je izgledalo oslobađanje logora Jasenovac i Stara Gradiška? Beograd je oslobođen 20. oktobra 1944. godine. To se čulo u Jasenovcu, imalo odjeka i za očekivati je bilo da će se smanjiti broj i zatočenika i likvidacije. Međutim, ne. Desilo se suprotno. Povećana je deportacija Srba, Jevreja i Roma i povećani su zločini. Uzrok tome je što se nemačka vojska, znači, povlačila iz Srbije, primicala se tom području, Ustaše su se osetile jačim, 100.000 nemačkih vojnika je došlo tu i oni su ubrzali, znači oni su imali ozbiljan koncept likvidacije srpskog naroda, jevrijskog naroda i Roma. I veliki broj srpskog naroda je stradao baš, znači, od oktobra 1944. pa do aprila. Šta se dešava? Oni vide da gube rat, da se to završava, Ustaše, likvidiraju svu dokumentaciju postojeću, koja je postojala, bila velika ili mala, u samom logoru Jasenovac, znači u mestu Jasenovac koje je bilo van logora, kompletnu dokumentaciju su uništili, uništavaju postepeno objekte i onda zaključuju da veliki broj leševa tu, znači, stoji u tim jamama koje su dugačke kao fudbalski teren, 80-100 metara, širine 6 metara, dubine 4 metra, sa 100.000 leševa. Naručuju naftu iz Zagreba, nafta stiže cisternama u Zagreb i oni pale veliki broj leševa. To se vidi u okolini, navode svedoci, vide noću kako gori vatra. I znači na taj način sakrivaju zločine. Šta se dešava sa zatočenicima? Odlučuju da likvidiraju sve zatočenike, da ne bi bilo živih svedoka. Ko su ti zatočenici koji su ostali još? Znači veliki broj je odmah praktično likvidiran. Međutim, ovi koji su bili tu 2, 3, pa čak i 4 godine, to su na neki način najbolje zanatlije, najbolji obućari, najbolji stolari, najbolji električari, najbolji kuvari. Evo, malo pre pričao direktor o Mišlenoviću, on je bio najbolji kuvar, specijalitete je fantastično pravio, Slovonac. I oni su bili na neki način, ne mogu da, privilegovani, znači Ustaše su im znali imena, možemo da kažemo polu neko druženje je bilo, znači ovaj mu popravlja cipele, ovaj mu elektriku uvodi po logoru, ovaj gradi stolove, ovaj lančare, metalni proizvodi, sve što je bilo potrebno oni su radili i njih je ostalo oko 1800 sa ženskim delom. Žene, znači, pred oslobađanje, to je april 1945. oko 19-20. aprila odlučuju i likvidiraju sve žene, oko 700 žena. Oni to čuju i kažu šta je ovo, šta ćemo sve, kaže ne znamo, verovatno sledimo mi sledeći i kaže ajde da se organizujemo. Ostalo ih je, znači, muškaraca oko 1100 i kaže ajmo, to je već bio, znači, 21. na 22. april da izvrše proboj i kaže ajmo šta ćemo, nemamo ništa, krenut ćemo, znači, odlučili su da likvidiraju i nas. Shvatili su da će i oni biti likvidirani, niko neće biti pošteđen, Ustaše napuštaju logori i odlaze i oni odlučuju ujutru, Ante Bakotić ih vodi, on je bio član komunističke partije i predvodi ih i njih 600 kreću u proboj, 400 ostaju u logoru i kaže mi ne možemo. Nisu imali ni hrabrosti, ni snage, a imali su i neku nadu, možda to kad se sve sredi da će preživeti. I kaže vi idite, njih 400 je ostalo, oko 600 je krenulo u proboj,
Jezivo je bilo, krenula su puškaranja, mitraljezi, ustaše su pucala, Ante Bakotić je, nažalost, poginuo, ali oko 100, 110, 117 zvanična je brojka se spasilo. Znači, od celog tog kompleksa uspelo je da pobegne što uz reku Savu, u šumarke i tako, na sreću, 117 logoraša se spasilo. To je, znači, 22. aprila, koji se i slavi kao dan oslobođenja logora Jasenovac. Šta je naša ideja i direktora i moje malenkosti, da se taj 22. april obeleži i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, i u Srbiji, jednim, recimo, u 12 sati da bude minut ćutanja u sve te tri, da kažemo, srpske države, da bude minut ćutanja u 12 sati i ceo dan da idu emisije kao vaša. Na televiziji, radio, novine, ceo dan da pišu o stradanju, ne samo Jasenovca, nego možemo stradanje spomenuti Prvi svetski rat i drugi logori, logor Jadovno, Gospić, Pag, čuveno ostrvo Pag. Znači, to je naša ideja koju plasiramo i preko vaše televizije. Znači, to je to. To je taj 22. april 1945. Hvala. Sad, za kraj bih vas pitao vaše utiske, obojicu možete da odgovorite, o filmu Dara iz Jasenovca. Koliko je verodostojan i koliko je istinit, što bi rekli? Pa, taj film, dobro što je snimljen uopšte. To je blaga varijanta ono što se dešava. Ali dobro je što je snimano na taj način da uđe u srpske domove. Mnogi ne žele teške scene. I snimljeno je o djetetu. Ljudski rod je najslabiji prema djetetu. I onog momenta kad je Dara ušla u sve naše domove, tada se počelo pričati o Jasenovcu, o tom stradanju. To što je snimano, to je igra šta se dešava. I autentičan je, nema tu zbora da li je autentičan ili nije. Ali u svakom slučaju, pa ova knjiga i o sudbini 5 djece u ovoj knjizi je opisana. To je idealni scenarij za 5 filmova. A između ostalog, treba i napraviti film o doktoru Nikoli Nikoliću, dokumentarac. Taj čovjek je toliko zaslužio da najmanje što bi mogli da uradimo, to je snimanje dokumentarca o njemu. Da. Dobro je kad smo krenuli sa filmom, to je novi način pričanja i saopštavanja istorije i istine. Ne samo srpskom narodu, generalno o čitavoj istoriji. Što smo rekli u intervjuu sa gospodinom Nebojšom Filipovićem, da je otvorena na neki način Pandorina kutija i da sada neće stati ta istina koja... Progovorili smo. Tako je. Što se tiče filma, gospodine Dimitrije, želeo bih da vam kažem, znači mi smo večeras pričali o knjizi dr. Nikola Nikolića, pričali smo o izložbi kod Otvorenom galeriji Progres, pričali smo o filmu, a tu je i vaša emisija. To su 4 medija koja obrađuju temu Jasenovac, što je izvanredno. Znači, to dugo nije bilo, znači mi održavamo promocije, idemo i po Republici Srpskoj, Crnoj Gori, to dugo nije bilo. Znači, i knjiga, i izložba, i film, i vaša emisija. Znači, da je krenulo nešto se dešava, što je izvanredno, da se ljudi upoznaju, naša želja je da svaka kuća, svaka omladina, svako dete mora da zna šta se dešava u Jasenovcu, normalno da ne mrzi Hrvate, mi ne mrzimo to, i Hrvat je pisao knjigu, mi imamo normalno odnosi sa Lordanom Zafranovićem, Vedrana, Rudan, Predrag Matrejević, potpuno normalni Hrvati s kojima se živi i radimo i susrećemo, gledamo filmove. Znači, nije ovo anti-hrvatsko ništa. Znači, jednostavno je ovo samo kultura sećanja koju mi ne smemo da zaboravimo. Eto, to želim da kažem, a mislim da film sam Dara iz Jasenovca sam brani sebe. Ne treba ništa tu više reći. Hvala vam. Samo još, znači, posljednje pitanje. Gde ljudi mogu da nabave vaše knjige? Knjige se mogu naći u lancu Delfija, knjižara Delfija, Vulkana,
U svim malo bolje snabdjevenim knjižarama grada Beograda, Novog Sada, Subotice. Čak se mogu mogu se naručiti i preko naše firme, na telefon, na mail. Rado se odazivamo, pakujemo i šaljemo. I hvala Gospodu Bogu da se može, da sve ove knjige se nađu u rafovima svih rodoljuba srpskog roda. Naravno, stavit ćemo informaciju u opis, pa ko želi može da... Poštovani gledalci, pratili ste još jednu emisiju u produkciji TV Podrum. Hvala vam na pažnji. Gospodo, hvala vam na gostovanju. Hvala vama.